Hayi bo ngani zawe sanibonani kuphinda kuphi la kufunye khona lombuzo njengamanje ubengala ke mathina xa intombi zomngqama namehlaka abanyeza baqamela imali ethi wazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upress ke usubscribe button ushare uphinde comment ukhuluma konke umusubscribe like kumele khamba kodwa ke sosenze sibo wena oqala thola notification uma sekufaka la ivideo hamba phambili ungakhohlwa like igcwama Elisha libize abaculi ngamakhotha nqoba lapha lathi hey abaye ukulawulwa bona indlela abenza ngayo ngoba umaskandi ubonakala ngesiginci esandleni yona le abayenza bebambe bemamablower lapha ngaseyikhwameni ikhwama kangana kwethu ikhwama lezi ilanga ezansi esisu ngezakethu ayicama lasha lafana lathi lento yescrew ningalawulwa abanye abantu uzokhumbula ukuthi lo mqondo wafika noBig Zulu wathi uBig Zulu asikisino sesiginci uma ngabe ungena stage ungayile futhi uyoshaya lesikuthi ushaya notshatha waphinda ukugcizelela lokho kodwa umthandeni njengoba sikhuluma manje nobho utena yena isiginci sipresent umaskani futhi ushilo abaculi kuzowazi ukuthi khona abasesayidini lakhuzani khona abasesayidini lamthandeni engikholwa ukuthi bakhona abazomlalela umthandeni bakhona futhi abazolalela lento le yoBig Zulu notshatha ngoba babili abaculi abashalo abantu abashalo utshatha noBig Zulu ukuthi isiginci sibalekele uma usesestage ungezokusebenzisa ngana wethu ngiyafisa ukuthi ngizovula khona phana kwi-comment section ungakhohlwa ukulike le video ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa ukushare ungakhohlwa ukucomment zonke lezi zinto ngebalangani zakwethu zimala ahlangana kwivideo landelayo. Thank you.